Zulu ngiyabonga Mhleli. Mswati lamahle angicale futhi ngekuvusela umndeni wakwaDlamini lapho khona kutalwa khona comrade Simhle Fakudze. Ngiphinze ngivusele nebakhona baka Fakudze. Ngicela kusho ngimchaze comrade Lesimatiko according to our books. Comrade Simhle wasathi nasimemetela ukuthi sitawuvula i-organization lenjengale lapho khona kubheke ukuthi onke eMswati leva ngazuthi ayathinzeka ngendzaba yemalungelo laqinzelekile eveni yasathi nasithi silungisela kuyawuvula waba wekucala kuphakamisa sandla kusho ukuthi utawuba khona abe ngilomnyelo tabasengcenyeni yemalunga lakhona ku eskuskhiya senkululeko yeMswati. Nemambala wabonakala ke Simhle afika nelicembu lethu laseshiselweni. Wafika lela besilontsha khona eNaspoti wabakhona wafika wabhalisa waphinze futhi wathatha tithombe noma sithe lapho sesihlupheka futhi kulokufana nakona lokho sesihlupheka kamema waphinze nalapho wabakhona kumalunga leda kubambisana nathi. Ngithangisho nje ukuthi indzaba ke yeMswati ibuhlungu kakhulu ukuthi namhlanje singafika la emndenini wakwaDlamini kuhlushekiwe kukhanyiswa elikhandlela bese sitokhuluma indzaba lapho khona sekubonakala ukuthi hulumende netinkhundla satibona kuthatha le stage sekuhlupheka kwemndeni bese yisebenzisela ukuthi bakhomise amandla labanawo even financially even economically babe bakhuluma ngemthelo laMswati. Angichaze ke Zulu naseMswatini onke ukuthi kuthi sekuvakele ukuthi uhambile lo comrade wahamba engotini yemoto savele sakhokha simemetelo safika nalekhaya sathumela emalunga ethu ladudane lapho naleshiselweni lakona masotsha ethu lakhonile ukuthi afike lekhaya nemambala kuliciniso ukuthi bathi nabafika bayikhanza iresistance yekuthi phela bakwaDlamini sebanikiwe ligama banikwa ngibo bembuso ukuthi bacela ukuthi bantu lekuthiwa ama comrade noma labo labalwele emalungelo bangaveli bangasonzeli ngoba bona banemandla banemali yekusupporta lo msebenzi nekusupporta konke nekuthi nakusasa nasekumele kube nerecruit yakulelo khaya sekutawufuna kubuye ukuthi bawedzelela umbuso sitekela nakutocondzisa Mswati lamahle kwekuthi we are not going to allow government and tinkhundla ukuthi usebenzise lesifo sakaDlamini kwekuthi utoflexa emamasela awo. Asiketi-ke kubheka kwekuthi hulumende utawusebenzisa lelunga le-SFDF kwekuthi bakhombise bona ukuthi banemandla kangakanani. Umuntu noma ngamunye eSwatini nalotele ufika esigabeni lapho khona ende ama-choices akhe. Awende asober angaqinzeteleki. Nasawendile lawo ma-choices bheke ukuthi noma sahambile ahlonipheke. Kute-ke njengoba sathi siMswati futhi sonke siyathi ukuthi into lefana nemgcwabo lapho khona kulusizi akusindzawo yekuthi uhambe uyoshangatisa emandla ukuthi angakanani. Kusuke kusikhathi sekuthi sifukamele phinde sililele labo labashonelwe. I-SFDF at this moment ishonelwe iva buhlungu kakhulu ngaleli lunga leli. And sibheke ukuthi emaphoyisa asihloniphe nathi futhi nathi sibheke ukuthi sitawahlonipha futhi siphinde sihloniphe leli khaya lebantu lakaDlamini lapho khona kuhlushekwe khona. Siyacela ukuthi singasebenzisi ke limasela lelingekho letimali economically sibe sikhuluma ngelimasela lawo wona lama taxpayers. Ngithi angisho ke Mswati lamahle ukuthi SFDF vele uyawamema onke eMswati lawo lafake noma ngisiphi iskipa lapho khona basebenzela one goal ukuthi gcine livela leMswati libuyele eMswatini kuthi bete basibambise siyawamema nawo onke emalunga lakhona ku-MDM mhlambe lakhona lendasi eHosia lapho khona awakhona tabukhona lo msebenzi siyawuthemba ke ukuthi batawuba khona enasikabheki ukuthi kube nemsindvo sibheke ukuthi sikwende kuzotha kuze kubonakale ukuthi siMswati konke lesikufunako sikufuna ngenhlonipho and asifuni asikunegotiate nyalo sesikufuna ngenhlonipho but
asik-negotiate and we expect to be respected nasifika kulela khaya. Comrade nani nonke Mswati ngicela kusho ukuthi eMswati sekabeketele it's over 50 years and sekufike lapho khona silidweba khona line kunetinfo lesitibeketelele kunetinfo lesingeke sisatibeketelela. We are not going to tolerate kwekuthi sidictatele kwekuthi umuntu nangabe atikhethele kusitawufaka skibha lesithide noma affiliate enhlanganweni lethide bese akasakhona ukuyosebenza kuhulumende. Sibheke ukuthi abantu labo basemsebentini kuhulumende bakusigcoke sikibha oba affiliate ku ene democracy seeking organization without fear, without ukuthi basaba ku-intimidate amaphoyisa nekuthi ba-intimidate emphakathini. Siyathi ke ukuthi bakadlamini nebakithi bahluphekile basebuhlungwini balahlekelwe eninyalo sebatikhanza bayinkoyoyo yaloko sicela ukucolisa kakhulu emndenini wakadlamini lokhu lesito kumemetela lana asiketi ngikwedzelela kepha sito kusho ukuthi sikanye nabo kulobuhlungu and sitawukwenda sure ukuthi bonke labala bangema-comrade labatawufika lemgcwabeni batawuhlonipha and sitabayala noma labasuka khona ukuthi siyacela ukuthi sikhumbule ekugcineni kwako konke singeMswati. Ngicela ke nekuchaza Mswati lamahle kokuthi nemambala Swazi's First Democratic Front is a new organization. Sikhiya senkululeko eMswati. YeMswati onke. Vele sitawabhalisa emaphoyisa. Sitawabhalisa futhi nemasoja. Sitawabhalisa futhi nema-cabinet ministers. Nabo somabhizinisi sitababhalisa kule nhlangano. Asigeti kutokulwa. Site kuto demanda i-right yethu lecinzeteleke lesikhathi lesithe. And we are going to protect them because sathi kahle ukuthi lokhu nje lokudisplaya nyalo ngulombutho lokuqhamuka kuhulumende indlela vele lesolo siphila under yona. And we are saying this is not going to happen again. And we want to say asiyinge ngihani kaDlamini siya ngenhlonipho siya kuyofihla lithambo lethu. Ngicela ke ukuqinisekisa kuwo onke emacembu lakhona lalwela inkululeko eSwatini kwekuthi nemambala atawuvikeleka emaphoyisa atabe akhona lapho khona zasewethu besangene khona kuyosebenza atabavikelekile sitabe sichawulana nemaphoyisa and emaphoyisa nangabe atalicrossa line sicela kusho kwekuthi ataba salicrossile njalo asikwati atakutfola ngale ngesheke. But esingakusho nyalo nje is a promise that we are going to be respectful and siyati ukuthi kufuna si respect umndeni kufuna so respect emaphoyisa but we expect the same on our side. We expect the same kwekuthi nathi sihlonipheke kubede kwekuthi emalungelo ethu ekugcoka noma ngayinde sifuna kuyigcika ngalelo langa sibese siyavimbeleka. Sitagcoka lokhu lesikufunako sikugcoke sihambe lena and angeke ngipromise kwekuthi uma ngabe emaphoyisa sekasihlukubeda setawuma siwabukele. Ngiloko nje Mswati lamahle lengifuna kusho ukuthi siva buhlungu kakhulu ngalokhu lokusivelele ikakhulu ngoba sesiyasivama thini la ka-SFDF ukuthi sibobonakala sibantu labavela ngekukhala. Mswati lamahle ngiphindze ngibonge kakhulu the overwhelming support that I'm getting as an organization from all other members of the MDM lapho khona basililela khona ngalokulahlekelwa nguComrade Simhle. Siyabonga kakhulu comrades, siyacela sichubeke sibambane nemambala ingoma itawukhala ithi noma ngabe yinze kangakanani kepha sitawufika la siyakhona. Amandla. Ngiyabonga kakhulu mhleli. Umsebenzi utawuba khona kusuka kusasa eNtsambama mhla ka-5 May lapho khona kutaba nemlinzelo. Lapho khona lo mlinzelo utawuba ukhona kusekhabonina wakhe kubhejisa under Hosiya constituency. Lapho khona kutaba khona nalo msebenzi. Bathi ke nawusuka lapha edolobheni eHluthi kuyahambeka kudzanyana kepha kuyahambeka nawusuka edolobheni eHluthi. Vele ku under iHosiya constituency. Umsebenzi utaba mhla ka-5
which is uqala kusasa entsambama kube ngumlinzelo bese ke kuthi ekuseni ngemgcibelo so uyafihlwa ke comrade Simhle. Ngicela nekusho ke ukuthi comrade kunengivele lokungalungiswa, ngiyacela ukuthi comrade athinte labo ma organizers etinhlangano tabo, but newethu organizer ikhona inombolo ngicaba ukuthi sitayifaka lapho khona angatholakala khona tokhulunyiswana baningi labasithinzako vele labatitshele ukuthi bayaya ngoba beva ngathi seyishashalazi lenye le and ngeke bakhona ukuthi bangayi kuyolahla lithambo lemuntu lokhethe ukuthi agcine alikhethile lilungelo lokulwela lamanye eMswati. Ngiyabonga kakhulu Zulu. Ngicela nje kusho eMswatini kwekuthi le resolve yethu ka MDM is being tested every day by the regime. And ngicabanga ukuthi singakhona kwekuthi sigcine sifikile la siyakhona. Nasingatitshela nje kwekuthi sibhekana itimo lenjengaleti sibambane. Ati ukuthi hulumende angeke akhone ukuthi socoya lona ngoba useliswane noma sotawukonzana nalona ngoba yena unjani. Siyacela nje kakhulu ukuthi si-MDM sibambisane and siyabonga kakhulu. We have received a lot of condolences letters from other organizations. Lababonako nje ukuthi ngathi liyana ngalanga kithi ene linakabana. Ngiphinze ngisho nje ukuthi Mswati lamahle ngicabanga ukuthi sesivile kwekuthi nemambala lokhu lebesolo sikugijimisa kuyasonzela. Akukho khashane kakhulu la ngihleli khona ngivile ukuthi iyakhulunyiswa nyalo eAmerica indzaba yaseSwatini and kufuna sime ngetinyawo tonke siyisupport indzaba yaseAmerica lapho khona kukhulunyiswa khona indzaba yaseSwatini. Kufanele ukuthi sati kwekuthi nase basiva laba ngibona babo big brother lamhlabeni kukhona lo tawugcina kwendekile, kukhona labangeke balale basolo bagodle emalungelo eMswati. Ngiyathemba ukuthi Mswati lamahle sitawuchubeka sikhulumisane ngesikhathi lesidako. Thank you Makeba.